na atakiriga njiro ho mbere ndaya twambe twamukire mamwe mamaria tukuharireirie. Na mamwe mamaria tukuharireirie ni ati wakati aliona amepiga innocent alianza kupiga hao watu wengine, kila mtu orera. Bunduki ni mwiko. Kazini yangu amepatwa kama amekaa kwa duthi akigojea mteja. Kuna exchange ilitokea between askari na hao magaidi. Andu atano ri hamwe na muthina aria megwitagirira matatu marahonia nguraro cia njirogi thibitari wa Mama Lucy thutha wa kurathwo hingo ya nduthukanirio cia rithathi gatagati ka maabitha borithi na ekiraĩ mwena wa Dandora. Tena nikapuringika kuamuka tu hivi trela imeanguka penye nimeamukia tu hapo. Ndereba ũmwe nĩ akuĩte na nĩ thutha wa rori ya maguta na ĩrĩa aratwarithagia gũte mwerekera na kũribũka kaunti-inĩ ya Bungoma. Shida tu yenye alifanya hata angetoka mzima, alikuwa amefunga belt na akashindwa kufungua. Na waikari Embu nĩ matetete nĩ gũtharara kwa mĩhang'o ya ũgima wa mwĩrĩ ĩrĩa macũngĩrĩirio gũtua ng'ongo na ng'ongo magĩetha ũrigitani. Haya, mutaburko yora gukinyira na njira ya imwe kwa imwe ni live transmission kuma guku muciĩ munene wa Kenya Nairobi na gitio netikira kwaria na ithwe tukumenyithia maria mari ku thiini ria iriku ya Mohoro guku ni kwa Muthingi TV ria kwa ni Kariuki wa Nduati andu atano tukana tukianjiriria Mohoro maitu ni ati andu atano ni marikitie kugurarana ni thutha wa kana ni thutha wa nduthukanirio ya rithathi gatagati ka maabitha borithi roho na jakarashia ikina na kuria mwena wa Dandora muciĩ munene wa Kenya Nairobi. Atano aya ari hamwe na athi ari mekurugamite stage mweri ceceni-inĩ kana gikuĩro-inĩ kimwe kia ngari mwena wa Dandora magurarire hindi ya njikanirio cia rithathi gatagati ka ekina yaya. Kamanda wa borithi wa gĩcigo gĩkĩ no ũrĩa ũĩkaine ta Francis Ngugi Kamau akiuga atĩ maabitha borithi nĩ marĩkĩtie kwambĩka birigiceni ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahĩtana na njakara cia ekinaĩ nĩ rithiĩte na mbere na kwagagia thayũ wa mũingĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mathiĩte na mbere na gũtarĩria atĩ hĩndĩ ya birigiceni imwe nĩ mahotire gũkorwo makinyitũkithia imwe cia indo iria cirerĩkana gũkorwo atĩ nĩ iraiyĩtwo gũkũ ingĩ ikĩandĩkithio nĩ andũ arĩa marakoretwo makĩhamwo. Gũkĩrĩ ũguo nĩ atarĩirie atĩ nĩ menyitĩtie mũthiori gũtigĩrĩra atĩ njakara ici cia ekinaĩ nĩ irithiĩte na mbere na kwagagia aikari a muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ makorwo makĩhĩtanwo nao. Majina naitwa Daniel Kariuki. Na mimi ni mkaaji hapa Molem. Hapa tuko Kenyago. Polisi mmoja tu ametusubua hapa, amekuwa muuaji holela. Anatumia bunduki kama mwiko. Kila mtu ni kupiga risasi ovyo ovyo. Leo hata watu pale mistake anapiga mtu, kila mtu wa duthi, mama wa kibada anapiga mtu. Kwani yeye ndiye nani? Anaitwa Mukuha Thega. Chairman wa security Molem ya community policing. Leo tumeshuhudia kitendo yenye hatujaifikiria tunaweza shuhudia. Askari ambaye hatujui nini mbaya na yeye, ama ni mwenda wazimu ama ako namna gani. Kwa sababu leo amefuata mtu akisema, akifikiria ama akishuku ni mwizi, ambaye si mwizi, tunamjua vizuri, ni mtu wa bodaboda kama wale wengine. Na wakati alikuja mahali alimpata, akamfetulia risasi, akamuumiza kichwa, akapiga tena mwanamke mwingine hapo kidogo mwenye alikuwa anaangalia, akampiga tumbo, tena akapiga jamaa mwingine wa pikipiki mguu. Pia kuna mwingine alichomwa na risasi. Yaani alipiga tu holela. Hakuna mtu ameibiwa pale, total tumeweka usalama. Naitwa Sara Mukami. Huyo mwenye amepigwa risasi ni kazini yangu. Hiyo kisa ikifanyika nilikuwa hapo nikijiangalilia. Mtu huyu Abdi amekuja akapata kijana amekaa chini. Akamuuliza simama, kama usitoroke simama. Alikuwa kwa duthi juu. Kijana akastuka. Kustuka ndio akamwekelea, akaanza kukimbia kijana, akaanza kukimbia ndio akamfuata, akamgonga risasi hapa kichwa. Kumgonga hapa. Francis Kamau au SPD wa Buruburu, na papenye tuko ni eneo la Dandora. Ikiwa siku ya leo kitu kama saa 11 hivi ya mchana, askari yetu ambaye huwa ni undercover police officers wakiwa doria ile ya kuangalia usalama, walipata distress call kuwa kuna watu wanaibiwa
na immediately wakateka action ya kukimbia penye kuangalia ni kitu gani watu wanafanya nini, na wakapata kuwa kuna watu walikuwa naibiwa simu na vijana watatu. Immediately wakachukua action, lakini katika ile hali ya kutaka kuchallenge hao ndio wasimame, mmoja wao akatoa bunduki, ikalazimisha askari wetu kutoa bunduki na kupiga mmoja wao. Tukiuma hari kaunti-inĩ yo ya Nairobi tuthi na mbere ni ati ndereva umwe wa turera na makiria turera cia gukua maguta ni akuire hau na ni thutha wa turera iria umana kana turera iria uma nayo kugaragara na ni thutha wayo gute mwerekera rucini rwa kiroko gia gukia umuthi. Mutino uyu no uria uhanikire kana mutino uyu no uria urerikana uhanikire kuria kaunti-inĩ ya Bungoma, kurerikana ati ndereva uyu ambire gute mwerekera na ni thutha wake kana thutha wa rori iria egutwarithagia gukorwo ikigaragara thutha-inĩ ya coka kurifuka. Kuringana na atwarithia nduthi aria mauma hau na kana na aria meyoneire gicanjama iki ikihanika ni matariria ati ni magiririe gukorwo magithara muoyo wa ndereva uyu no inde igeria ria uria akorwo rikihinga kana rikiringa ihiga. Riu kamanda wa borithi wa gicigo giki ni athiete na mbere na kana kamanda wa borithi wa kaunti-inĩ ya Bungoma Francis Kogoli ni oritie matereba metikire gukorwo mari maitho na makiria mahinda-inĩ ta maya, kuona ati barabara itire na utheri wa kuigana kumana na gibii kiria githiete na mbere na kurehwo kana gucungiririo ni heho nene ithiete na mbere na kuonekana ituri-inĩ itiganite. Niko kwa nyumba na shangaa. Nilifikiria ni transform. Mbele yangu niliona trailer imeovertake ingine. Sekunde chache tu nikaanza kuiona ikianza kuyumba. Kama mita ngapi hivi tu nikaiona sasa inaanza kupiringika. Kwa tamira yangu sasa nikaiona Nissan yenye ilikuwa nyuma yangu ikanipitako tu kidogo, na nikaiona hiyo Nissan ikapinduka pia. Kuangalia mbele naona hii trailer sasa imeanza kupiringika. Na mimi kwa ajili ya baiskeli pia mimi nikiangua mtaroni nikaanza kupiringika kidogo. Ikakata waya ya stima, nikaanguka karibu na waya ya stima. Hata nilikuwa nafikiri waya ya stima ndio inanichapa mimi. Lakini tena nikapiringika. Kuamuka tu hivi. Trailer imeanguka penye nimeamukia tu hapo. For those who went to school, you realize gravitational force is another factor. And also the mental status of a driver is an issue. And also an understanding of that, the mechanics of that vehicle. So these are the things that will determine what the results would be. So for me at this point, it's just a matter of advising people, the drivers, be cautious, and also those who are responding. At times there are incidents where we can respond, all of us, in terms of going to put the fire off. But in such circumstances, it is dangerous because it is carrying inflammable material where we'll be exposing many Kenyans to risk. So for me, it is which instances should you respond to? And we have our able team here that responded timely. From the county government, the firefighters actually came at the right time. Aya ni riboti igiri cia kihana iria cikurege tuhingurira mutamburuko witu wa ikari kuma itura ria Bondoni mwena wa Makema guku ni kaunti-inĩ ya Embu. Ni matetetie kiria maugite ati ni gutharara kwa motungata ma urigitani kaunti-inĩ iyo na njira nene, makiuga riu macungiririo ni gutuma thabari ndaya niguo guthi kwetha motungata maya ma urigitani. Gukiriguo ni matariria ati kuri na andu ao kana andu wendi mwega na aria mambikite hema cia gutigirira ati ni mateithiriria andu no indi hema ici iri kuraihu kumanagia na kuria mari. Riu ni mathiete na mbere na guikia ritana kuri gavana wa kaunti ino Cecily Mbarire etikire kumateithiriria na makuotha kuona ati kaunti iria imakuhiriirie ni hamwe na kaunti cia Machakos na Kirinyaga na iri kuraihu, na koguo thibitari iria iri muno cio ingitikira kurumbuyo ni megukorwo makiamukira utungata na njira iria yagiriire. Tunajifungua sisi kama akina mama wa huku, sababu hapa kwetu hakuna maternity. Tunaenda kwa mama mmoja ambaye ni mkunga,
na kwa sasa hivi amezeeka. Mgonjwa akivinyika huko kwetu Mbondoni, sisi kutoka nyumbani eli ya Gunja hapa hospitali tunatumia motorbike, tunatumia baisikeli, tunatumia gari ya ng'ombe. Sisi watu wa Bondoni hatukatai, tunaletewa mandawa. Lakini wacha tuletewe zile mandawa zinafaa. Tuache kuletewa zile mandawa zingine unaona ni kama wana dispose. Zile dawa hazitumiki kwa ile wakati, yani hazitumiki sana. Nituletewe zile dawa, kama ni watoto waletewa antibiotic, kama ni paracetamol, hivyo. Watu wakubwa tunaomba pia hivyo. Tungeomba kama inawezekana ulete madaktari waingie kwa nyumba. Kweli tuko na shida, ni kwa sababu tukienda pale hospitali yetu hakuna vipimo, tunatibiwa kwa njia za kuangalia na kueleza vile tunasikia, lakini tunahitaji lamp ili tunapoenda pale tuwe tukitibiwa kwa njia inayostahili, tunapewa madawa ambayo yanafaa. Kina mama tumesema tuko na shida za kuzaa, za kujifungua. Tukigonjekea nyumbani, kutoka nyumbani kuingia hospitali ni shida, kwa maana hakuna pesa, uchumi ni kidogo kwa huku Mbondoni. Hii ombi ifikie Excellency our Governor aweze kutufikishia, kutuongezea madaktari katika hii hospitali yetu ya Mbondoni. Tumekuwa na shida mingi kwa wakati mwingi, so tunamuomba kwa heshima. Na pia tunamshukuru kwa tumeona amekuwa akifanya kazi mingi, lakini tungemuomba kwa hizo kazi zake anafanya aweze kutuongezea madaktari na pia aweze kutuongezea maendeleo katika hii hospitali yetu. Atumia aria mogithagia na makiria kuma kaunti-ini ya Isiolo ni marikite gukorwo makihumurwo murigo na makiria kumana na gukorwo magiakirwo iceceni itiganite cia gukorwo makiongitheria ciana ciao. Ikinya riri rikinyanirio hamwe na thibitari wa referral wa Isiolo hamwe na unyitaniri wa thirikari ya kaunti ino ni ritongoragio ni Governor Abdi Guyo. Aikari mwena uyu makionekana guthi na mbere na kuhimbiria undu uyu, makiuga ni ikinya riega na makiria hari uthii wa na mbere na nigi gutigirira ati ni mahumuka thabarĩ ndaya, kuona atĩ rĩu mathibitarĩ oro hamwe na thoko irĩ na rumu cia mwanya na iria iteithagĩrĩria atumia arĩa kana atumia na arĩa marĩ na ciana gũkorwo makĩongithĩria ciana ciao. Sharon Kerera. I work with UNICEF here in the county supporting nutrition activities. UNICEF is delighted to be part of Isiolo County as we celebrate and mark the World Breastfeeding Week today. Hivi governor wetu anafuatilia ile kitu tunafanya na amewahimiza na amewapromise kuna mahali nyingi atapeana space mahali ya mama kunyonyesha watoto wao na kuchange diapers ama kuwachange nguo. Hapo itakuwa ni hapa hospitali, kutakuwa na staff na kuna mahali ya wagonjwa ama wale watakuja na watoto wageni. Kwa hivyo mahali ya pili ni ofisi ya governor, mahali kutakuwa na staff wakiwa na mahali ya kunyonyesha na kuchange, na tena kuna space ya wageni pia watakuja kunyonyesha watoto wao, pahali pasafi na kuchange pampers pia. Not forgetting the airport ile inajengwa, hapo pia kutakuwa na mahali ya kunyonyesha mtoto na mahali ya kuchange mtoto diapers ya staff kando na ya wageni watakuwa. Kwa hivyo governor bado anatujali through office of Ministry of Health, na hatujasahau soko na abattoir pia, na mahali yote ile kutakuwa na function kama stadium pia. We need to have a place na tumerequest that additional one. Kwa hivyo tunawajali kama county government pia, tunasaidia kwa njia ile tunaweza. Kwa hivyo wamama tuendelee kuzaa, si ati tuache, tuendelee kuzaa ndio tuendelee kutumia hizo facilities pia. Wanaume, the men, nimeona what is happening here, you are really doing good job. Naona kuna wanaume wachache hapa, muendelee kusupport wamama. Thuthuria uria uratafanirio na makiria uhuthiri-ini wa indo cia muingi kaunti-ini ya Wajir ni wonanitie ati kuri na aruti a wira 338 aria mandikitwo wira ni kaunti iyo, ukirikana ati aingi ni aria mandikirwo kugerera murango wa thutha, gukwangi gukirikana ati matikinyaniire ikiro cia gukorwo makiandikwo. Riboti ino irekereirio kana aingi kana gukiri uguo, aingi ni aria marerikana kwandikwo wira na njira ya kimenyano. Riboti irekereirio kuri gavana wa kaunti ino
akiuga ati ni ambikite ru mitaratara ya gutigirira ati ni manyihanyihio guku aria matakinyanĩirie ikero cia gukorwo magitungata muingi wa kaunti ya Wajir ni makorwo makieherio. There are people who have exited but are still in the payroll. Then there's the question of the manual payroll. Manual payroll. People who are not getting into the IPD, but they've been working for long. Regular appointments, you find someone who's been appointed twice in a year, while others have not been appointed for 10 years. I mean, have not been promoted. Someone has been promoted twice a year, while others have not been promoted. Illegalities in the recruitment process. Someone just shows up with a letter, not backed by any interview process, no adverts. These are some of the findings. The chair has told us he now has HR policies in place. Do you have a manual also? Yes. Is there a manual? Yes. There's a HR manual. And people should be trained on these things. People should be trained so that ignorance doesn't become an excuse. I did two things. One, I promised that we will appoint a board before the close of business day, so that the Mexico has a board. We've gone through the interview process, the files are with Waziri. We will appoint a board for them. Nagitio kinene mureri wa Muthingi TV tumbe tuikirie na undu getekere guthira mitambo ne turacokereria. Mutorera-ini uyu ni gutungana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Muthingi ni hindi turawamba no na tukiwambaga ndi haha gwikira uira ati muthingi uria turamba wihandite ka ta ihiga ria nyaigi nyitanagera nanie muthoni wa Wambugu thiini wa tabarira ya igaguriro guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema.
ni twacokereria ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na kurumanira hamwe na ithuĩ aikari a itura ria Kalobeyei gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Turkana na makĩria ya ithũĩro rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ marokire gũtabania mĩrũrũngano nginyanagia wabici-inĩ cia mũnini wa komishona wa gĩcigo kĩu nĩ kĩrĩa maugĩte atĩ matirendekithia ikinya rĩrĩa rĩaherekereirio nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki rĩa gũkorwo magĩthamĩrio kana magĩthamĩrio kaunti-inĩ nini ya Lokichogio na makĩria ikinya rĩrĩ rĩrĩa rĩatabanĩrio mweri-inĩ mũhĩtũku. Kũringana na aikari acio nĩ maugĩte atĩ taũni ĩno ĩrĩ makĩria ya kilomita 95 kuma kũrĩa marĩ makiuga atĩ nĩ marĩtũmaga thabarĩ ndaya. Maugĩte matikũnoga kũrũrũngana nginyanagia hĩndĩ ĩrĩa ruo rwao rũgũkorwo rũkĩiguo. Boundaries yetu ambaye tumesikia juzi kuanzia mwezi jana mpaka na sasa, watu wetu wamesukumwa kuenda kuhudumiwa upande wa Lokichogio sub county, na kati ya hapo yote hakuna mtu ametujulisha tukua maofisi, tukua viongozi, wananchi wenyewe hata hawajajulishwa. Sasa hayo mambo yametokezea kwa wananchi ya kuwa mambo ya Lokichogio na hawa haiambatani kwa sababu hakuna mtu amewahimiza umuhimu yao ya kupelekwa Lokichogio. Jambo la pili, mambo ya Lokichogio ni kilomita 90 kutoka area ambayo sisi tumetoka. Na sasa mahali penye tumezoeana sana ni huduma ambayo tunapatanga Kakuma, kwa sababu Kakuma ndio iko karibu mtu hata anaweza kutembea kwa miguu. Na not stopping this act today if you will not get any feedback from the office of DCC that is driving this. This is not our stop. Today we have done a very peaceful demonstration. Tutapata mwelekeo zaidi, tuta-engage na viongozi zaidi. Hatujapitisha uamuzi, ni kwamba ni mapendekezo tofauti ambayo yamepelekwa. Hata yale leo mimi nimetoa pia bado ni mapendekezo. Hapa. Wewe anza. Tangulia. Mutumia wa munini wa mutongoria wa bũrũri Pastor Dorcas Gathĩ nĩ athiĩte na mbere na gũthing'ĩrĩria atĩ arĩ bata wa mbeũ njĩthĩ gũkorwo Mohoro kũgĩa na ũhũthĩri na ũnyui wa ndawa cia kũrebia arĩtio hĩndĩ ya kũrugũria mũtaratara mwerũ na ũrĩa wĩkaine ta the pilot program na ũrĩa ũtanyĩte gũkorwo arĩ wa gũteithĩrĩria kũhanda mĩtĩ na ĩrĩa gũkorwo ĩkĩhandwo na makĩria guothe bũrũri-inĩ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ atarĩirie atĩ andũ arĩa mahũthagĩra ndawa cia gũbũgũgia nĩ amwe andũ arĩa megũkorwo makĩnyita itemi na njĩra nene mũtaratara-inĩ ũyũ, gũkũ agĩthiĩ na mbere na kũria atongoria kanĩte gũkorwo magĩmũteithĩrĩria gũkorwo akĩhũrana na njohi ici cia gũbũgũgia. Mũtaratara ũyũ kũrerĩkana atĩ wanjĩrĩirie kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Kĩamagira gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ ũgĩtanywo gũtambio guothe bũrũri-inĩ. And a pilot here so that once it succeeds then it can be rolled over across the country. There are other places where we are doing in Meru, we are doing also in Kiambu, we are doing in Kajiado, we are also going to Kisumu, we are going to Western. So it is not just here that I am doing, but in Loitoktok we have another 500,000 trees that are being planted. This time it is the widows that are doing there. We also want to start other programs for the widows also around here and people living with disabilities. That is those are the people that my office is serving, and therefore I want to integrate them into productivity and to make them people who are able to contribute to the economy and the revenue, become a revenue stream for this country. And that is why you see me very seriously engaging every day and going out to the rural areas and making sure that we have now our youth, especially our youth, integrated into agriculture. Kwa hii kazi nimeona imetuendelea mzuri. Juu wakati tulianza hii kazi kama mwezi mmoja imeisha, imezidi kutupeleka mbele. Juu tumesahau, kama mimi nilikuwa mkunywaji wa pombe sana. Na wakati nilianza hii kazi patagi nafasi. Na hii project ya Her Excellency Pastor Dorcas, mimi kwanza nimesaidika sana. Juu hapo awali nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa natumia karibu kila aina ya dawa ya madawa. Na sasa hii imenipunguzia juu
at least a lot of time na take nikiwa hapa. na nyabara wa ndudu ya mũminista nĩwe wĩkaine ta Musalia Mudavadi nĩugĩte atĩ bũrũri wa Kenya nĩwĩkũranĩire na makĩria harĩ njĩra ya kũhanda kahũa, akiuga atĩ rĩu thoko cia nja ya bũrũri nĩciagĩrĩirwo nĩgũkorwo ihingũkĩte nĩguo gũtigĩrĩra ũndũ ũyũ nĩwakorwo ũgĩkinyanĩra. Gũkĩrĩ ũguo nĩathiĩte na mbere na gũthĩnĩria atĩ thirikari ya Kenya nĩnyitĩtie mũthĩũri gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ nĩwakinyĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, akiuga atĩ nĩmekũhũrana tũrĩa nĩme tũrĩa tũkoragwo twĩ sekta-inĩ ya kahũa. For centuries, coffee has been a source of inspiration, a catalyst for conversation, and a symbol of hospitality. African coffee accounts for about 12% of the world's coffee production, making it the second largest, most traded commodity in Africa after oil. While working to improve the coffee production through innovation and technology, it's also important to work for fair trading systems at international market. I propose to say that global affluence will benefit everybody. Down with imperialism, down with the parasitism, long live the win-win strategy. Haya nĩtũkorwo tũkĩingĩra kũrĩ iharo-inĩ na rĩu tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mwandĩki mũkaru na makĩria ministry-inĩ ya gĩthomo Belio Kipsang nĩarĩkĩtie kũhingũra mbĩtĩka cia mathukuru ma secondary na iria itanyĩtwo gũkorwo igĩthakĩrwo kaunti-inĩ ya Kakamega. I would want to remind the referees and the umpires that they have a duty to make sure that the quality of and standard of these particular sports is maintained. Let's not compromise on the quality. This is only achievable if you work and remain focused as professionals in officiating these particular games. I assure you of the President's and his government's commitment to put in place measures that will help in the development of the youth and empowering you for your self-reliance. The government has rolled out a number of initiatives aimed at helping the talented young people to develop their skills and to be able to grow, to be what it is, and to be the people that we look forward to. I would want to thank our colleagues at the Ministry of Sports for the Talanta Ella that is trying to monetize the talent. Na muthiani ati kambuni ya njohi ya Tusker nĩrĩkĩtie kũrũgamĩrĩra mbĩtĩka cia gonya na makĩria cia athaki mũgwanja o mwena mbĩtĩka iria itanyĩkana mbĩtĩka iria nĩ cia 56 iria itanyĩtwo gũthakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa RFUAE mũciĩ-inĩ mũnene wa Kenya Nairobi kwanjĩrĩria tarĩki 12 nginyagia tarĩki 13. And these include Orchard, and this is where you are today. So there we have Minet, who are our official health insurance partner, and Jibu, our office that have been mentioned. And what's been incredible for us as Kenya, but a lot of these partners are in-kind partners, which really is in the spirit with what they offer, the products that they offer, and so for the tournament and so on and so forth. So wajipange photographers. For Christy Sevens, we will have Division 1 that will take place at the home of Kenya Harlequins. We'll also have Division 2 that will take place at Impala, and thank you to our neighbors at Impala for giving access to their pitch for that. We'll also have access to, or rather we'll also experience the women's rugby tournament taking place, as well as age grade rugby. And so we really have 4 parallel competitions going on, which we're excited to host this year. With regards to the age grade rugby, we'll have a total of 12 teams participating. We're excited that 8 of those will be boys teams and 4 of those will be girls teams. The teams participating include Kings Rugby,
Shama's Rugby Foundation, the Queen's Youth Academy, Gikunjuro Rocks, Mathare Rugby Foundation, Uthiru Primary School, and Rugby Jam that's Macio nimo mariko thiini ria iriko ya mohoro mangi na njira ithiranite no na cihanda wega thaa imwe na nicio hwaini ria kwa ne Kariuki wa Nduati. Nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia cini wira ndiraga na